Meuri men banan kiri besam dongorongo ibu ken dongoram ngai mone kateroi. Esa te pota ke buken tararuante meuri me kato ki ora kini kameto ante kinna paponna ki te towe ayasa ni koroyanes. Ete kina yo te pota kina kwa. Ni kai taran men ngongo ari apusina ko on to kayo on social media ike te kina ke pankwa ye te towe ari koroyanes. Esa te rabata ni poka mesa bene te jaika ni paintangira te vana te ven na kon nobisin te meuri au kato ki ora ki. Eta ko terongo men jaika pa yo pon kanona na porroi de jaika me teobisa ni mangan jonora ke reta pe me ora ke ka ke veve Angel Raya ipoken katokan te kangan te mamananga kapipetien te uraki o kamaitan tapa ke na kabaraki eta ko te jaika pa esa Angel nira te rede yon ora ke ka ke veve isaben e ka ko waki de kente po ka yo iron te mineta ipoken te meuri ka te ke ora ki Dr. Sinte isentiang te mineta ipoken ka makuri a kora kira ken ro yo meta tapeta muera te akai o atape mendiki. Esa desenta ipoken kameno aia aine awate yon kiribes ni karawa na kongora o meroro mepota kin naini yon makin. Eta ko topona mu na ICWKK Marina Sim na konna na roni kar kirongorongo banan kiribes pakanwan te meroro pon yon kaparaparan tapin mena ipopo ke desenta yo na ko yaine awate eta ko Marina pasrawa yesisra kiaine ke tapiki na ko ya no pista desenta yo akieroko. Engen nanyo akaina te meroro ei idu ya pota ke naine mente kausira aro deirei o tape wariki. Ya wakin kai katenda na manepe po KPC ronton yon Christmas na nawote KPC nuwakan metereirei at Christmas at so GSS. E takota ko mensa pepeire te KPC at kona pete puria. Pate kapene mani buken katenda manepe po wayo pon tene pui meni mewa na konna pui tenga te tara. O ni manena ki meria tenas ni KPC yon ronton. Eta ko te konape pa kapunga na mo ang kai wa puite nga te tara e ka tawa ki sande mane pe yo nte Christmas eng te konape ni whatever on koropoki ponto wana terepe ka we kakawa ki buki ya te yo ikawai e kona ni ka uki ikawai na kon te tokani kai o te me uroi ayure ire ke me buka meruan ponge ni kakawa ki te whatever o te koropoki na pen na ko jon nape ke the International Literacy Day ale korowa ki te weekend ako eta kona rongo na kamisa no stadia pakakawa ken karikira kian terepe kau ni kapunga na ante tete ni metang ni riana ke me kakira kian ya kona pai tande ire kiripes ndina ni ai ka kokoro ponto wana na kanwa ni mite taute kai boken te wapu indirik are kinakin na rana te KV20 te vakin katamero akarikira kian to kona pai on te vare to koropoki ponto wana me poko na poto ni yango te KV20 ka kakawak te kau pai are kateria kiai pa poto ka kira pota no metan kiripes na kontre ire yo terepe kau poningai ya kingin tikira ken kau pain kiribes ka korwan kan wan te KV20 saksi ngai me poto ka kin da pe kau ya te ya katene ya ki ya tande rei puni ngai na pe ka kawa kin na reita ke Australia me te tau te kan kiribes o te pota kin dei rei yes Australia nga pena ni popo ki dinanon ka ro ya tande pe kau kawan po kin whatever wa kin katene ngai puki ya sare rei a ka chen me kata me ruanu mandei rei terepe kaunte te ani metang e kau ki metaro ai ka pesi boken deitan de ire ya pensenane ku o makuri na yaron na wake ni kamana ngo stere boken te makuri au a pesereki tongorongon te peke esa te mai ai suwa de smario no wa korana areri ke mene kon papa ni gin te tapes ndi posna ke steringi amen no meta ni kai ko ki ya men o nuri pai mekateiteng yairi pos peri ke te mai yo ona pui me suwa te kiro amita imene kon kainansu wane pui te kiro amita imiang me yon lei numa koron papa ni ukin na komeini ku nte kota na konte pui nante nga pong taini kekei ina me kina pe korana na sun ka wan sepe yo Port Moresby are mena ni me pupo te kiro amita eso ira ya ta ke korana na Europa ite mai yon kai erangin sona ko te tapo are rikiai na rongo na wapis papa ni ukin ipo kini ka ngai ka karina are ekatoka yon te tuira ai ta ko pa mete te men na tio meta men una koncepe irai coast madang o te men nei ka ta una kinape nunguna koncepe iwau morope esa no office branch ari tararua te kipe at the French Civil Aviation Authority ni katano taran te kampana at the Vinci Airports pangaya na tararua na merenwan kipe French Polynesia ari yon Tahiti esa ngameto aka yo yon te taute kan French Polynesia ari ta ko pena tauro ni kari kesipana apu imerwe te katepupua dinanon te porro yo on karia ya Vinci Airports pena tarruaya on kawakinia tan makurin temere ai kankai menin te porro yo pon apu iteriki
Inge nani ayasan kai taraki te beperia yo iron te kampana re yaki de ke irona te contract CCISM are ta ko pa ake ana no wowa pa na kame una ke te pororo ya yo iron te powi emena te vinci ya po sa de tararwai ni me pui me tenua meren wan ki pension nape ire ki na son kawan France Paris yesa te meren wan ki pe taiti na itara me kanganga yon to pa ki ya nan wan ki pe ka mais nkaya mais wan ki pe me America ai ka nga kateira inape ntani nga ki pe ya na ko French Polynesia asa ni mete ni me no meta New Zealand I muini pera ke ne ya post are ka tauta wa ke pa e kuras mete kwa tanga un mete men no meta ake ponangi ya bird watches ke tan me meta kunta yani men kipe ake atokara te posta yo ngesi kadina na pen pera ke nte tapes nte tapo ya Goose Bay ira de kente kava e kai koura araba Brisbane ke ni ka para ari ke patera e kari ka te kapone pa yo me asite ke na pa e kuras me ta ko te mei ai kai koura e Greg Magel na ko ya tan kare ke rongo pa ka kwa wa pa yoria ke te posa yo ron te kwa are e kosira ke meitari ndongorongo no nape esa jaus ta katenimen ni kametoa ki patowe ke te king nte pota ke ni katapu ibukina are e kana kwa ke nte TV nte mwantai ndongorongon puritan e vai kwa jaus ndiki patowe ke te king imuini meten sinana e queen ri tapeta te ka women me karawa ki kametoa ki nte kono pong te puina nte petempa au an ka suyan king jaus ta katenimen pa wen ningiran a kauso nte ka manuareta Eripos na te BBC pa esa king jaus ta katenimen ni kametoana sina te mani Prince William patena sinue apo ipoken Wales ke the Prince of Wales apuna Catherine patena sinue naini apo ipoken Wales ke Princess of Wales esa na pendonia ki maneveni kunan Britain ke ana national anthem God Save the Queen na kon God Save the King saksi nga ya me kanta ni nga ki mani stampa pokin deta akapuro in Brisbane ka peni yon Britain panang karaw-raw niya ki muyan ta kanikina po ta name King Charles te katenimen yesa na tanga ni po ka Ukraine te kin na pa asa na tausa ni mga tawi era kayon tenua te nga te square kilometer ntay na po ka metausan rusa may ni kun Ukraine ngkane ka metoa ki teri po sa iyo onano nang kanne pa yesa na tanga ni po ka Ukraine taporo tenua te tay de kenta po ake amanga ke irona inanon siya po mevanua tiawa e kametoa ki te wari ayo iron President Zelensky te kapong patawana te nga te square kilometer o mga wawa te nga te square kilometer pakantain te kono pong yaki kona te BBC kametoa ya na wari Ukraine na ikai nkai asan to kwa ki ko yatan kar ke rongo ntapo ake ekora kora yai te puaka ke front lines asa ni men tanda pe kau yon te koro karaki yonkong ni kapuria ki te pui meruwa te na makaina te karapus yon te menna imuin kunia ki ya ni puresi rongo ni kaitara inano ne ya poken deire ya te akapara na kwa ki kanwan po kai kai rongo ya si po ni kaitara iya on kakiona ko ya kamians men ya kawa ire yo bise ke paste po me onkong ate taute kan saina me atakutan koropo ke hothe sai kai pa kota ki ni po kai kai rongo ntiepe men ya tarataro meta na musike te samusa ri ne ki ronte taute kan saina pa asatan koro kara kai ni karoa ayayang wa meta Yes, the Prime Minister Ntebe Antigua Barbuda ntekin na pa inang tauro ya pena Nicaragua na kosinano kena vote pa nang diki pa the Republic imuini meten Queen ri tapeta teka women eta ko Gaston Brown pa ina konan Nicaragua ki the vote sa yo ina nontenu ateririki me akasurusurua pa sakite makuri ni kamyongo te vaki ena Nicaragua ke yo ete na yo te way imuini kameto unjust katenimen pa to we ke the king or the head of state ke kausun Antigua and Barbuda eta ko Brown pa etangiria gotara ke te akante ko sinano ke the vote ayo nkana ya mga rineki nteririki enaroko Erike King Charles pa kaustun siya ke the head of states ntepi me wape naron Antigua and Barbuda Australia the Bahamas Belize Canada Jamaica New Zealand Papua New Guinea Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Toromon Tuvalu Esa to kovan en makoron America and New York ni katanwata te kanganga ke the state of emergency ni kainis meteora ke the polio kayestan kametoaki pa yung mga pusto na meteora kayon te makoroy ata ko abisan te kwa pa yung muiso kinteran in New York City awa kametoaki awa makoro ke counties pa a positive ke ni yay menin te polio yay are konan kadika te mauku
ingen ke si to wana te ke se esan ka meto aki me ai mga spato monta yo ni boost polio yo na America imuine kani ete buita bonteriki e kama una ki metante polio me yo na America nta yani sinto toko aki ya mwana ki ntenga ruwa pupua ni me pui me ni mewa au akanne rongo ipuke no ram men banan kiripes